Turan satur anak makurana ngoyong koni di desa suai-wai gaginane tuah memburuh ke umane ngelah pianak lolah dadua ane kalihan madani bawah ane cerikan madani kesuno diaston yang menyamot cek matungkasan pesan solah nih kengken cek cara gumi tekel langit cara nih bawah nih sube yang nganutin unteng bulan bahasa Bali nih atma kerti tawan cerik-ceriknya nabi hatene atma kerti tuh sing jalenan teken nyuciang raga nyuciang angga sarira muda mimi bisa ngorahan cara gitu nih bawang anak nih dua melajahan raga dua melajahan sastra tuh jemat nulungin memene menggarapan melenan pesan teken ika sunang anak nih bobab tawang cerik-ceriknya nabi ento bobab ayat kasar nih anaknya ngorahan mereka saja mula dua ngeros kewala ngeros ane boya-boya itu makada memene ngugum pesado nih kesuna ngorahan nih bawang ngumbang ketukade ngenemen anaknya muani-muani kewala tuh sing jaketo sujatene pancening nawang kene nyani sadak dinani ora hina nih bawang nebok padi teken memene di subane suwe dia nebok padi kamu ya ketukade manyus ngabajon lakar anggona neku ye ento makada memene kado ngugu munyene kesuna ngorahang ni bawang ngumbang ketukade ngenamin anak wani-wani neka dia ni bawang jumah nih itu ya bang munyi teken memene nyi muda dogen kayaknya ini ngumbang yang ini tuh kade ngenamin anak wani-wani terus yang pesannya nyak nulungnya nyamannya ini megarakan buen ya tik-tik teken memene nih bawang terus ada tundong maka dia nih bawang kesisen tuh kade dan bersidayang karena hang ragane ratu betara sekali niki pemargin titani badas dharma terus si pesan titani nangundang kang raga titani nekat ya disisen tuh kade itu yang matamu tekan icucok kuning isubani ya nepukin cucuk kuning nunggah ya di entek-entekannya nunggah ya itu yang dibawa nepukin cucuk kuning itu yang dibawa ngegening sambilan di demang mata cucuk kuning gotola dua nih misi bunga mas gotola bau nih